ke o ritual tua gulu city algeno ni furti mabe kamo ke kemo ti ye wan angeni down tiki mir mapol mir mapapat dan mo kene tamoni nge kui dong ti mir chaker ni eno ni nyurati ni gentie to ben nyur ni down tiki miri mena ni jemi mauno tiga balle jemi tiga roche di chaker ne tichon ento pira tekni wan wo chek pagamente wajani kayo tum ket maudo tum kupeti merwa mi kar ke jo mati office udol dok tiji mabe yo mu pore la bon wan interfering kitij ma megi wero je mu kenti ka time dans loin o la dit gena kerte time puti ana tuene ko petwer cha ko te statement petwer cha ka ri lok mu e eno ni no nyurni an pe wor twero pangan mati office kumbeti par an kumbera ker chunya lok me nyaay lim yenyu lonyo ena ye ana tiye ana bine report yanga en tiano ni yen miri padano tiene mer git long so ana ti rulo ka don lo maso don lo ma par o inen goan mana liberio misa goa le mo ki dog be man miru titu ka maleng ni dago ma mekwa dokulu ma mekwa mati gulu city kan pegi bal pegi chat iti kere mabe tu ero pietwa ka ini piri ni jemi ma pare ini piri ye chal tiange man kumran ti kan wan kumegina wati ati ni ene ye gena la ko school tu wala ko pier ne wen en ni wen an school ti yang eni ka ini ton ko kete man kampala ka cha murario ke ken en ko no no ali bario ena eno bodwa kan man lo ni en ali bario malim limo sukair bongo ena wolu boglo to bene ana mera titu wan ka odoni office en lok pakama dago ni ena yo mer wan na mabe ena yigin mabe o mamba dano beti mago di chwingi karmeti mamwa be romo ma wano doni office wa chauti pikumbeti walega o mi wor ke joma ti office wa gudol ti mabe yo mu pore kaka ne romo yen mi yitwa twero kamana min watwa to chauti eno ne ye gen matawne awachi utiang ana ko yi twalo ba mere go